any offense. Me no to me no. Normal say funny face. Yes, and what's the forces say our public disturbing public peace. When say no amici way Kwaku Manu. Abusuafo say ade chena ohum anim a na kire say ye dey another exclusive interview and bro say dey make kire say subscribe to channel and say anytime you drop any video biano you get it straight. Etoda na your entertainment, etoda na your the other way around. Ene me Hajia Police ebe twetwen komo Poleeno Multimedia. They also who fan who bia we ho. Mommy, e ba cha ma ka ba. Enua. Na ba cha pomo e. Ai dey amiasi. Na dey na ekoso. Bibiya nkoso. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. قل أعوذ بفلك من شر ما هلك ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد آمين ثم آمين. Bibia kosu the Nese empire now boy. Mpatwan. Nso bibia de wiase. Bibia we start bibia osi hu say ukura no we ho ya. Okay. Say nya obi na de ba ho a ana nya obi na ma wo ye udu bebia wona. Nipa ne ho ya entitem bia no. Osi ukai na danas. All right. We are your first time ever in the studio. You have an interview. You nyam paibo. I mean, wow, hear me so many say there when you insure ni. Now, mommy, I can't Hajia in him say, oh, you're police, but then you bet me and everyone like the details about you a bit. Okay. Hajia Police, Dinia Hajia Saada. Okay. Saada Muhammad. Mifi Boku, Upper East Region. Okay. You know, last but the town. Small London. Small London? Yeah, small London, because Ufa left her. Uko Burkina, Ufa right her, Uko Togo. Oh, okay. It's a commercial area and Kasanga. I should code it. Yeah. It's we call English and Arabic primary school. Okay. It's na me papa. Na quite say many papa are very close. It's also or high bicycles those days. Okay. It's uba na wachro. Ya chro bike ni number. Okay. Na tell you my bikes ni din. We find my number. A short time into bar time na idea na ya dia bill enti kakaka sana ya me na me pia bike na di pie na we pie dia ko inside. Okay. Enti ja da corona papa de me two bike ni so me de me neighbor ko ti esi paddle no so ono pia me na one na me nim twi se na me so. Okay. I think 7 or so enti yes, I know. Koya Kolandi. Sorry, Brian. I say okay. Me, I am for paddle no. Income. Intapa. Once I PM me, I made the neighbor kuni sisu na me na me call. From there, I started eka bicycle. From there, na motorbike. Emma. I before no one kasa. So na me nya advantage so. Eka moto. Okay. Unti na me first girl child. Make a bicycle. Any motor or your crew. Wow. Yeah, because no be true. Motor no so or chere wana say no so. Honestly, or chere. Once one thing about motor ne bike. Bike no, it's all about steering control. Okay. You the way obe paddle. Oh. Now the way obe see at there for cave never. But a motorcycle no so once a motor ne will be a automatic. Yeah. Yeah, it will be a. What do 9 the best park? Yeah. The more who accelerate no. And echo until we experience for biker wutina sa moto ni so a wo gas kakra na ekwa na wo the bike dey na be ka ho wutina o control akwa. Oh, okay. But our big ones so a eno so ehia ahode na nkasa any sound mind. Okay. Any smartness because I know gears ka ho. Okay. Crutch you will be kura or gear any crutch. Okay. Eno so ni dey ho eno we share gear ne pe we accelerate pe be ko. And it will be so high or crotch into no one so crotch na we shall gear the pair bit me peja kura pro. Okay.
and motor si go hokra one so gears na e crotch na gears no kra enko nti de wo so one so crotch na wo che gear na ekọ na and e very very dangerous because wo so crotch no kra na wo che gear no na wo jemu ama na akọ one jemu with some kind of a year when sa efim What we na we nam so and to any na nyaminti so anya mani na yeso okay e ba police me ba akra high aja me na me baby kura na bi so ye enlistment say okay let's go okay kwa ya na nyame say nipa de wo bia no ye wo gide say ye wo pe de wo ba ye no akopem time abekọ no so mpa bo edin a ebe fam de ye bone so wo bompo ya betime atwu de papa no de wo bompo ya ebetime baba nti ene saa na me hu say no baba ko di police as a rider too nti na me bebisa say na usa no hu moto twine na okondo say dachi bi no obeye police ni ana say along the line na police ne to che wo kwan me sano na me ati say a tomboy okay nti na me pe mema bibia ni adade nti na sa regimental ni na wo mi mu me pe nti na me wo sa those days scout no okay nti school na me ka nti dodo ana nim say at least security job bibia me ye also me ye ana so say meto nyum sa say dem start here okay because I did menua na me di ye dem me di okay you baba enyum to no so I mean aha Poleeno Multimedia like I said so one subscribe in the Instagram Poleeno_com mommy what be rap police him na police adwuma so ne enyum to no there because you catch entertainment na no so you full work on its own nti eden na otimi combine ni me no say no meye adwuma we me no abo because when you say adipia obeye bia no e wo so wa no wo jage wo hu first okay na hwa wo timing okay e hwa jima na wo ye first because first one no any important okay because I don't know for the nation no correct second one no so wow pe enti untimi relenti baako ema especially small one no ema big one nti ye wo be adibia I friend do two roster wo sori anopa wo ni bebia wo wo ye jima ni wi a wo wie no betimi aye other things no but police nso de so wapon if do two roster no kura no a wapon time just say wapon kura no as a policeman na wo na ma policewoman no who azumi duty obebia okay wo fie o ebia obia wo kofie na bibisi a wontumi nkase wapo nti even on the way na wo kwakwa record na bibisi a eja yesi na ejima na ekọ se traffic na ati bibia obehu se na ejina ho ye be direct ama bibia ye okay ansa na ede ya bo nti ene de wo arrange hu yie a obetimi aye ejima all right that's so nice na when na your biggest inspiration Emra we see why dream pisa no pesa metonyo ma amansa na se wiase nyina ehu me no hwan na wo hwe na se otie ne nyuma inspire opa won say tama me so no me papa pe sa Sudanese melody ni those days nti itipe na bibi ya eme ene papa so pepa anti otabo nti itie na misua na tembia na me ka cha me hu say no o see dachi me so mitimi ye bibisa ena English and Arabic school so ayekoi ne eno Arabic no ye more we say those days no crampo ye ko school Saturday Sunday ena Thursday Friday no ye ko school okay ena teachers no so atias yeah bibia easy all right omo ya dey pa because all in all we hia omo pese omo encourage yeah na so yetimi nya education secular education enya sapa dey nkanya easy teacher ni a wo be ka tani say omre school Sunday Saturday Sunday omo ba so nti chale wherever you are teacher Mohammed I salute you okay
Teacher Bob, I salute you. Thank you. And so ya wadi bi a friend Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. And every year biano, a year celebration of the birth of the prophet. Okay. And the death of the prophet. Sallallahu alaihi wasallam. Yes. Enti time no super. Yen say ye tunyum na sakeke. Okay. Ye tunyuma words no na lyrics no efi Quran efi hadith no so. Quran no nyame. Okay. Ye nyame eka. Ena hadith ni ye de komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ene nkayani na de omo keka ye ene ejima amudi omo tradition. Okay. Enti woman ye verse ba ko Quran advice. Okay. And a warning. And adibi aye so protective utaka ebebo test it enti yi sa na de amaye na ye kire ya na e cost stage ni so na yakọ kwakoto na ya form drum na drum nti ama local drum band ni se ni nimbo pa. Wow. Because we started to nyuma me and those days mbet me hu baby a na me bo base nti sa round one kese no ye those days na every boy nti me na manya new sound. Okay. Ni je musu a side hand ti afra papa bi afra ni Sidik nti ya onu na kire me those days no nti na me tunyum na me bossa no so na me esaso hadith no nti edu satam ni sa no a ye ma obi abako ba me no ye ma ona untimi a ye ma me a na machi no aye nti me nko ametimi ginyum be 20 na nko na me nko nti e freeway 1 2 3 na e frame me e freeway 1 2 3 na me ko stage ni so nti wo ma na me hu said no words na ye use no words are those days na ampa MC aboa. Okay. Because ama nema bone na dade no shede ni sa komo sa these days na okay nti yesi salamu alaikum salamu akum na man for start pi mo piefi na asori na nkasa so kwa bebere so ni time ko. Okay. Mo koso a it dey be a business somebody does obi ho why frustrated na dey kra ni asori no so the before say no sa wes no me de tunyum na at least nipa tikanam no otie ebetimi abuama nema asesa nya tembia na wo so obekwa asori. Yes, said there e wo se tembia okwa asori bet wo ni time unko no wo se nyame kasa no endi weti bebe awo bia. Alright. Na at least usutumi etie bia utie kura next week ebetimi ama wako asori. Okay. Yehwe a na ese wani aginyum to free so ultimate ginyum be 20 na wa perform elbre bi kra ba ko ho ye omden no wani ginyum to no wa start a business na yese ye sign wo na ye de wa question ho se won sign adintia we say dey asamu shirai kra adentia mo dey happen. Oh, when say eja signing ikura ampo me mentias. Okay. Me to me nyuma me ko to say tortoise pa me mu kakaka. Even though me need time I menye na ma bebre but me time kakra me timi ko. But say whatever you do no at least 2 years are better than one. Okay. Until management say no ever nyum to na very very important in a way. When you be a be na kuma be power. Okay. And me share ya me movement na de no. Me tell about management and me say okay ma me fa. Because first me tell me say dabi because say be a manager na me how in the sense say but you say be a me a commander ni. Okay. Ultimi hwili me the way I hope. Okay. Enye di bia obeka a metimi adisu ana me ama. Okay. Enu enche say because me a commander na me a police ninti me person meti o dabi me ano me nya saada jine ma enti omoba sa no me ka the truth ni kire omo because ninti me how e bia why your plan na me so e ma disappointment enti woman na za gentleman no approach me
ono so me can the same thing kire no but quite say o hwe ye no obetini say dem tibia no ono da betima amanage it's okay no problem any problem enti o ma me hu say okay start no problem ono o pese odi na koma pa ejima okay I'm so okay man worry percentage bia ono pa bia o catch me I don't have problem okay. What kind enemy ti ase but a woman was so yen konko che ne ma me na me hu at least baby ono fi okay community ye ejima nye say ye share ye ho akra me police ni woni baby a be hu me na no say no or say odi ne ma me chi am na me hu say this is it I'm so no problem na wa de bi mountain so nti okay shisha ya ye kono e no so okay enne day ni ebetimi arrange ni ma me no na omi na atwen kwa na yakochia nti yakodru ho no na ma me ne su ni nua na mo ni uncles bona dede na omi na be receive a fine okay nti na bibia ye normal ene fie ne su enye shrine fie because okay. Normal house. A normal house, very beautiful house. And it's those days who call shrine. Who I wouldn't say baby I'm call shrine because oh scary lungu bisa. I say neem tree ni adade. And bibi sa su ni ho. Nti na me ni je pa so oh mami ni adade ni uncle. O mi na e bon komo kama. But maybe I didn't go do a say okay, me kono. I'm so okay, eko grab baby, aye baby. Okay, na me call me do one and me who say no. I sama onu kano. Dabi enko me lie. Oh, a woman say obi ani ne religion. Okay. And tradition they were before religion. But me baby, me feel no baby I be dabi. Me Muslim. When I meet you, Makrante school, ya me koi. Yeah. The malam for no me don't want to because almost that try me. Okay. Hadith and any Quran. Enti enough so wa with me ka Quran ni ko wie no. Ya wadi be friend walima. Okay. Ne. Enti ya me walima because my wie Quran. The malam na try me Quran maka kusi. And I me ankasa so maka on my own as I could. Yeah. Enti me woman mitimi kan. Enti akomi mu to the extent that mitimi yenka say ade nyame beye bia no enso meni. Na masako another person na makoye promise na bibisa da bi. Sika na eba na se on ma me kura mi wo pe onfa. Okay. What you say na me nko ho no mo nkoye bibisa because onye trust. And on so feel say no gidi brown ni famille de famille ko himfa bulunku ana mu frozen there be Antoine di bi so ho no my frozen so am difficult dey bi sa so lungu di bi sa okay enti me hwe ye no me ne ntimi ko wie ho because me sika no so see offer ni na kura me to be offer I won't bother myself say me David and enya say ye say na me the police kone so and na me the police na aba ni so David me police no be say me advise so okay be say me advise so na who me presence bone no kura menye okay and I will tie me nka kura bone no kura menye kura na why your grandma police crampo say aba be hwehwe weto okay I don't want to do that until bibinya I try to prevent it. Me can't until I see there be me see that me so me nye. E so me say me nye. Bi nya no eja I was me fi ho. Na bi me dem ko tu bi ka. Okay. Say me nim krum no. Baby I fa buy no. Eh say bi mi jiga ya mi tu bi ka no. Why me yera ya ko pie dead end. Ooh. Me say me ti bi say yes me say fa be fa. Sa fie de ni me say what? Enye easy. Wow. But me kwadi da na me bompa me say we ade am empem me nye so da bi nye da na won 290 was David kura anti sign ni da me sign ye okay it's one sign my sign be gentleman agreement court wo why do you take me there say e bi I don't say you action pa but say the be kai no obi wo ha wonim into these days the police ni e ko high tech yen ke e ma onye bone ma embe chew no ye dikan ma wo hu said ye wo ye enye
Okay. And I what dreams up so you know. And wow. Nti ene na me dream me no na me so no. We minua. Why not? Make my church match and say next time no. Man nyesa. On kananta se nye jima say nipa ne pa na makoye. Okay. Person why na say because me hu ne say ono so no e bi ohia say obey na artist but ohebe bia o pempen so ne emramu so na wo enti say ono ye bibia na say ye kosensan o court na obumra so a hu ne say ebe den so obenya but o do ko shrine dia no dia wa o jijireji oh na court mo court nobody is above the law. Yeah. They say obia de we bia wo hwe wi that's all. Okay. Ono wo suru keke ana de wana akoma mezo de ono nko anani because pray ko ho aton de be kura na afi na me bisa me hu kura bo say de kura na de me ba what is because na beginning na me ntia say ba like I said no e ba ya me dwen me so no when anya sheda anya serious me nya de nta say ye jima say me sign no me sign. Okay. No. Okay, Hajia Police and a guson and a train and come on Poleeno Multimedia and come on more day na if to so it won't be brave. Me pacho what started music as police ni na na odi police no e bedru na se bedru me no obejai police na obejai music no jima nyankopon di wa kode untimi take decision. Okay. E ma ho sa because dan ya e so hu say nyankopon no e na de wo bai nti baby a nyankopon de wo beko bia no so salutu as I know ani say wo beko kwa wo be pie ni asunjem. Okay, that's all because you say I mean him say oh yes SP mpacha meboa nti e bia ye hwe ni mu say in the next e bia 5 or 10 years no ehin na opese wo draw police mpempen so ni any de obia we ase pepe say at least tem bia bebe wo no okoni nti minya say by the next 5 years me IGP cross me pe. All right. And anything can happen. Okay. No ani say mpaibo. Okay. Say asaluni aduni astajibu lakum. Yankopon na ka o say bia hia obia no. O say bisa no fa kompaibo. Okay. Na wo hwe me nyumba kokura meka eno me friend repentance. Okay. Meka ohono ya Allah kaide abin roko ka kaimu makamin annabi Ibrahima. Understand? Okay. Then say here ubia no. Fa yekọ stage bisu you understand? We share prophet Abraham bebe wo du no. E wi asa yet no Christians Muslims no if you know. Okay. Eneba ne mamenu a eba ko ya Isaac ba ko ya Ishmael ena Isaac ni fa ya ko wo fa Isaac so ana Jesus Christ ba ena fa Ishmael so ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba enti o hwa ne position na bebe wo du no ye bon person Yakopon enfa yendu enti bibia amen bibia bebem yeah umpa boni nyina so amen usu de hia wo no de hwehwe wakoma de wo de wura fi kura de bia no wontimi nka no Yakopon ya ma amen amen I mean no interview so also why in share because I foot be brave me pacho about surveillance any police na emprempi no obi wo a ohu police na neyam ahye no ehu bi asamo de hu bi atoyen temamufo no so adenti na say ba ade ba kwa ya me ya no me personally ya me ya because we share police no ye din police no uko nkremo side ya okay we a peace officer okay and that is salam alaikum we share kremo ni bia so be chia no peace price so ono so wochia sa okay shalom ne ene asunje that is it enti wo hwe kremofo peace be unto you that is I na etia and we a peace officer okay e so hu say nyame jim kwa nyame so jima no kwa na wo ye enti mpempem no na e won kwala no akwala ye bibia
the next thing is say me fra police abecho sade no ema yenyi no na efe say police for no barrier kese bi ne dey entem okay atade ne so ntisa police for no mu na o say mu man kwala no eba won nchen wo hu I dey say mu be dane ne say in sort of say me fra police abecho wa oh sir and me fra police no be kira o matching. Okay. And I'm in for police number 2 you more now that. Okay. In sort of say me for police now bet you what dabi. Yes sano. Me for police now bet 2 you mama wada. Sa bed reading near that day. Oh me for police woman and a policeman no bed can you say that is it. Now what did that one wada. Yes sano. Because I didn't matem bia no kwala ehia police for na nipa ni nyi kura na say opportunity ba say onko police kura no na wo suru nti o see ye jai sa de no kura mpo ese say no me share uniform nkwala no say o muhumia ebi no frɛ me Hajia Police okay ena school bi nkwala so frɛ me Hajia Corona okay can you imagine yes but o mun suru me omuhumia omutini rashi eba me so no obi Canada we say to me nyum no to nyum ne ba koma me we say twene me nto nyum ne na wo ema wo enti na manage enti sa idea no e say etimi that because nipa de wo ye bone na wo police am feel say we am sure so wo awanyi kakra no but ye to nyum say be ya nyum no be wo bia nyum ne ko ghetto ni na okay se ghetto no kura no a wo hia wa sorry wanya adwumbone after shino adwumbone bi andi akire e ma wan sesa wan adwun because mostly no you see criminal no when any criminal omo nheda enya bad sa omo ye nipa ti say ye okay but at a particular point no obo hu na adwumbone ya ba nipa ni ti na wakoye bone no ene keke na difference so nti ye say no enye say empemo ye pese omo tie ye ye pese bibia no bibi ha omukura omumbebo ya mane ebe hede sa information bi okura omumbra omumbe volunteer nka na information e lead to bibia e de asunje beba maimon sa na nye se ade ne bi ho a nipa no wonim hye wo hye ana wojiga okay wojiga bad decision bi abeba bia no na wodi so enti eno ene ye bompa se amu yesa de ne yankopon ye de ensesa omo because obi wo ha ye kura nya ne pe ena odi yesa enti wo nhye dan hu obi sa na opese wo ye ntse wo ye bad tabi de be so hu se die na di we se ne ba mpaebo na obebo na wa abo no se onjai se futuo wo se nyom bi na obeto so a se de Hajia Police to nyoma o to nyom na eno ano okay na the enti so am bisa we ne se enche I think a couple of weeks ago when you hu say funny face a videos been abonten a or say police for more abono or bre or some man arrest na no fight crash some man into me council ni nyina no mo amakwan ene say mo de bo na be talk of the town of Ghana obi e ka say adenti na wo say BBC esi o say funny face de ni de honestly me funny face ni me ene fa the dada and me name the reason why I didn't could do this level. Okay. Because na me ntie apart from Dana we Zion ebisame. Okay. Enti na emowa. Enti na ama me nim asama meka because I bi wo ha wo se wuti uhu a. Enti but echire ni me hwa no. In fact obi ti say funny face a ono nkwala mpeyfo at least ni time so a de mi ye bia o se we jai na metna ase enya me nkwa ne pe bebere na nipa say na ade na ba be do this level and dey na ye no e o say take sa ade no into consideration first of all dey na e ma ne basa because nipa de obi a no e wi ase de ehu okay yesi abodonfo say when abodonfo ye wo no sa na ye wo dabi bibi ene leadie ko basa nti wonya obi obetima stop ade ne ntem amawa na eno ano no esi obi wo hono ma ye wo no complete nti ebia through accident na bibi sana na obe disable nti eno sa no enye ne ono na nkasa ne pe okay nti dia funny face ye ti say
post for mama me say no obi be ka say okay we dey enye offense me no to me no at least say dem dey kai no okay enye normal say funny face be sad no that is one but say bibi sa no wo say enye offense kurampa DNA offense and insulting behavior and no offense I wish I DNA offense we say hand gesture okay and side in a beam and what you forces say our public disturbing public peace into so offense and abusive words well and I make a offense okay and insulting behavior yes would threat will be fine would you win sir yes say and public places so and the side and maybe they been to me okay but me no at the end tell of it minimum send there be nipa de unyanku in that position ohian paibo okay ntim paibo na ye na ye bom pae mpaibo na me sure say Nyankopon so ti ye and I am at least no wa ono ankasa wa calm down okay funny face honestly we me penasam okay and ono anim say me penasam okay nti ade ne ba sa honestly me ha me but police for so ade ba ko betima ama police for betima ti obi say no un say ade ne bi wo hono ma wo ya wonnya un expose danger okay to other innocent lives okay bebedu bebi a ebia ye jawa wo be akoma ba what lose control ebia betimi akoye bone o sit yetimi ye dey calm down ti ebia no ono so mpese ye be chena konti eno de once am ni ho no amaneka me bibi but the American ne say ebia police for be force obi no ebia nipa no obe ha me ne ho okay because obe ha me ho to say no eye wo awu enemy eye wo awadamfo ebetima defend you ebetimi ade wo so akọ enti you have to be of sound mind obetimi ekita obofu anything na yen lances to o mo bi asa ewu wo hwe the temperament na bibi kakra na akotwe a o se wo advice na wo gi lances no say the be ya akoma wo koye obi bone na ono akoye ne ho bone ana wafase koye bone obi bone ni ho ankasa bone oye wi ofese so oye mo obi so ni adade nti ni na no ye mompa se bibia ededin sese etia no alright me tie obi aso we na obi a what situation we bia ye bompa se at least yankofo mpa ni nsa ento ni pa ne so ye da wasene enchirechimwe a ode amaye wa hase ye say Ghana so gay sem ya aba then police because me say gay are there and as lesbianism are there illegalize our country name enti bibisa no say if you are finding people are there na mo be yom okay we say no sa area no me ntini nko okay because idea ye kan wasam we say ebi associate ebi ni so me ntimi ntina ha enka wasam but the American say ye bompa say Nyankopon enyi enfi ade bia enye papa emboye that's all right pastor my corona freestyle na sana ya to corona no me 8 different languages 7 wow yes because I was about corona say how many languages do you speak because corona no we hear a problem na eba say last year is a 2020 January say me no na when the name say corona kra be pi enti e mo ma na corona pie nti ba ni so ekum nipa ye bone okay Nyankopon nipa de ontimi hu say we na kun e na ye kramofo so ye ntimi enkoye autopsy empai okay if you say it's not enti die na kun nipa no ntimi hu but corona e bai obi wu a ontimi enkase wo ko ni janaiza enkoye ni enkodware no enkoye say yesi corona no kun obi a afa na obi a body ni kura no omo mpese omo ne bema omo mpese omo ye ni simple na omo but sa na ema ni na me fo say e wo se mi obi a nti na wo nhwe ne huye pa
because I didn't be on ma. It's the first wave no. Yeah, the same times na that na eka. And second wave si ba so same times be anyhow. Wo ho betini say giri. Uni we kasa o chena opportunity nti o say e den. Ye hwe ye hu ye because ye hwe hu ye Nyankopon so ba den. E be hwe so ye. Ena mra na amanfo mpese o be di mra na e mo ho because ye nim say Quran ni Bible ka. E say atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. E say muntie na mundi de Nyankopon hota so ye de worker because one will make am. And I say commissioni prophets ni na mo ba yen so o say ye tie o mo asama o mo ye de o mo kan ye de o mo ye asama o mo kan ye e ko ye o say ye die fa ye de agima. Okay. And I'm paying for multi areas. Ye papa no mo president, ministers, apostle for soldier for, malam, pastors, teacher for. And I ye papa no mo ye na mo de omo kan no. O se wuti ho na omo kan asem ma instruction na o se wuti. Sa na Nyankopon ka se we obi a wo kwa so de bia na se wutie wo se wusuro nyame. Na de ni prophet nka en se de wudi so. Da bi de o papa kan no ana de yemfa ni say president kan e kan na law bi e di bag na ha no parliamentarians fa ko e wudi so de na say asori na wo ko e so with the question mark. Okay. Enini atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Omo kan wo se yeti omo se yenhye nose mark yenye yenwo yensa hand sanitizer yenye se ye boy ho ban we are one kasa no be free. We are on kasa be hu tutu say what this so ama Nyankopon so be hye. Okay. Me hye na me so no e wo se me ye corona eyino na enko baby a me fi and baby other people do until I made 8 and 7 different languages by. Okay, because en go for we no before mo be hye nose mask na I just want say hey baby a me for police for e wo ho me fa which is very bad. When say no amechi we Kwaku Manu. Oh, me share no na on share nose mark na. Ohun me obedwane. Am so don't run. Kwaku Manu. Kwaku Manu na. Okay. They say don't run. Oh, dwane na me so ni mo uncle. And me di back man. To other mercy. Wow. Say to me one and say ye hia no because we are very very important. That is it. Enti man nye ma corona me corona. Na ye aboka. No correct. Now yeah, because he state bearing. David. Yeah, post financial loss to the state. Yeah, that's super. But yeah, kind of saying, how many languages do you speak? Me ka corona neba. So we see me ma freestyle. Nti ma me landi. Okay. Nti me started in Hausa. Okay. Hausa. Yoruba kasa. Okay. Okay. Coronavirus mubarkar ya tashi mugun ciwo kowa yayi gudunsa. Coronavirus mai muka yi maka abba. Coronavirus kilode tonde wala. Coronavirus efo ya in gala ka bala ya gbaf ka pen zabdi zab ka kwenya adinya ad ka ponku idikwu id COVID-19 atashar unse phone no. Okay. Eba Arabic no so alijulus fil bait wa iyazu billah alamo minsa yawan zazzabi wahalan twari babu magani fashe Allah ana me ba man furci kasa man puyi ka batiri gwama coronavirus man puyi ka batiri gwama coronavirus ana me saba Arabic kitwabi salamu alaikum imam na gida malam stay home teacher stay home Nina stay home painful Bia stay home and I remember police duty correct, soldiers duty correct, nurses duty correct, ambulance duty correct, reporters duty correct, nuguchi duty correct. Yes sir. Coronavirus ya masiba de. That's Mushi language. Okay. Wannan zad ne da masiba dari kin da me de.
and I come to Bisa language. That's my mother language. Wow. Oro kiri kagota halin inchemma kagota halin inzida kagota halin oro you know kasuguru sao katuru kaminni ko hamenga coronavirus ya bazala abimenga lai kaho hirminga kasamfanniki kaho hirminga kasamfanniki kasuguruba ba abada gawan balle mu yi mai sallah ba ka ganin gawan yana da ban tausai wayo jama'a mu bi doka atiyullah wa atiyur rasulu wa uli amru minkum mu bi doka coronavirus bai bar sarki ba bai bar yaro ba bai bar mai kudi ba bai bar talaka ba bai bar kowa ba magani sane mu wance hannaye da sabulu da ruwa mu samu sanitizer mu walwala hannaye mu daina shiga jama'a mu kula da hannaye kar mu taba hannuwan ba tari babu attishawa mu bi doka mu dinga rikan Allah ya kiyaye corona bye bye corona bye 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 Allah ya sauwake na mi butu. Wow. 8 different languages, yeah, so one music. Yeah, that is it. I know baby they have it ba ko na mete pa. They want o say you pass na over. And me say ka okay ka. And I say how hiri menga kana mente. Ka ho hiri menga kana mente. I phone nim. Dabi ka ho hiri menga. Kasamfanniki katurka minni ko ha menga that's it. Exactly. I for higher Poleeno Multimedia media Armstrong Poleeno ade yet kasawate yet kasaro oh you bet church I say no hu dey ka I for ha guso Poleeno Multimedia me Hajia Police and guso aye twetwe enkomo corona yare aba ewiase nyina ye pe ano pomasibre but or the nyom aba di emu afutu anase enyom a obeya obetwe ho emna se obebo ho ban free yare nim no or the aba aye friend coronavirus mommy na mpacha he na enyum wo ye benya bi oh chale digital platform ni na uko Spotify Hajia Police okay iTunes Hajia Police nyom ni de enya corona nkwa obehu bebre corona na important okay because edi yemu bebre ntimi ntu kwan because of corona nko ho obenya Laila a Christopher Laila oh Laila Musulmina Laila a Santifu Laila Aigbefu Laila a Chimfu Laila Fulani Laila wenya no ubenya at least so bebre oh yeah ubenya maintain peace. Election or not election, maintain peace. Okay. Watch what you say, oh, maintain peace. Your followers are listening, you maintain peace. Wow. Whether election or no election. Or not election, maintain peace. You watch what you say, maintain peace. Wow. Your followers are listening, maintain peace. That is it. I'm so on you mean mood like the kind of words you are using. Yeah. Very it's not just a music. Yeah. Oh, say bako na me cho say. Nema because say yentanye. Ene me nyum bako. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamdu. The first Eid al-Fitr, fasting for 30 days, and in the Ramadan. The second Eid al-Adha, is to honor the willingness of Prophet Ibrahim, sacrifice his son as an act of obedience to Almighty, as an act of obedience to Almighty. Allah. You see, ohana me say, we hear Prophet Abraham tell my nyankopon say, onko kuniba. Okay. In sacrificing my nyankopon. O say, in the first place, in you draw lesson menu ho.
ba ko no wo peninso ono ankasa peninso okay they say wanya o baby boy nice see wo da wo nyia wo sori ya Nyankopon gina wo say chale Poleeno kwana kokun akola na sacrifice ma be wo so akola ni ntimi kakwa wo betra Guatemala ye hu eti because won ti ase that is it and akola no so a Prophet Abraham so kire no what ase say munko until these two lessons o say you say yes o say timi yes e ba ne sa wo gidi a o say o timi di nya hu e di ma Nyankopon na onye de wo pe no say yes tie ma nyame ni time that is it waka you ti nyame ni aye ndi so that is it. All right. Hajia Police or all the guitar platforms. Just type Hajia Police. Na ubenya YouTube haya Instagram follow ya na advice bebre ho. All right. O pese osunya driving. We dey follow ya kakra obehu tips ni da. Okay. Let me say me the menua boy no beba YA ojina me camera na TV no beba na watch the driving ni ntisimu ye and me patch ye call then I be catch ahwefo ane obi a wo hwe osese obi a wo hwe me sese moto fo no okay o ma sam ni nya me pa oh yeah ne say no ene me nya accident anya me per se na obi tie simanim na nipa na ba na mbo no so aben se ontwen na moto biba ono so ehu moto no so car sa pake we chi na ono so this speed na pine sana tembia neti unse moto wasam ba akra ha ne mase ne na de yes to moto static kan ye wure fi ade ba ye boy ho ba ne road sign no okay any defensive riding no okay ye hu moto ne ka ba defensive no wa he wonimka asam ba how do you defend yourself o say number 1 wo ka moto bia pacho bompa moto de nka ne sa mesramo bompa pa serious na Yakopon fa nko bebia wo kono mfa mbra ene car bi so aba misi ni brake no so bompa say man fa ma also and secondly so we say road sign na ye didi akro enu a na di problem e mai okay ye ka moto say ye ina ye fu say kwan fifi line white no ye road na bi da bi ye te say car na okay to so di car ti say the car di traffic oh okay yes moto obi amon kwan so be yes just say police for ni ambulance fire service no obi amon kwan wo ye no overtaking na wo ye okay overtaking so bet my overtaking but to be any careful wo be hwe wo ye na why overtaking na ya hwe the way ka wo kwan fifi yan check overtaking ya feel say ye ho ya me road wo kopim obi mirror kra wo pese wo si na wo ne ko okay wo pese wo bange ne car da bi untimi bange obi ka ensanti na moto so nkomba sa no enye papa mawo at least who say obi mero crowd the panacho because if you say the make no wo ye overtaking enya wo dia enti wo ye no so make defensive no mero bia wo beba bedu no check mero na hwese nipa na hwa wana overtaking so wo kono fifi no ka bia wo hu nanim to say cargo car ana kiera no ana trade yi say enya saloon car na wo say obi cross so enti wo hu no wo ba hwe car ni for asia no 2 times na we nim no the kind na hwe ho from far enti ade bia cross bia wo be hu na ho wow say animal say nipa wo be hu wow enti mo manya hwe yi for today kakra metima aka no embo ye hu crash element ni so man fan di agro eboa papa enya easy wo mu say yamo hyewu ni adade bet isramo o man fan nyejima and coronavirus don't forget israel o say we make sure say tembia no wabo ubibia kama na beboa okay na mpacho corona donation no so ebe koso koso say ye chiche nose mask okay ya start chiche bi nti ye di ko schools ye di man kwala ansa nti ehia nkwala na o ma pon school na e di ama empese ebe ko school na mo mvo hu ye ze ya ba school say dabi na wo pon a wo timu se nkwala ni bi wo ho nam nose mask nti enisa na wo cha
يسي إنما نريد من كل وجه الله لا نريد منك شيئا جزاء ولا شكورا يعني من تنا يتيجي enyese obi hu ya na na se dem Hajia Police Multimedia media I'm strong Poleeno ade say na your first time like I said subscribe and click the bell notification when she will date and good that na ko Instagram Poleeno_com me name me Hajia Police na kasai call Instagram Hajia Police obo Hajia na obo police a ebeba na wako follow no or I think over 3,000 followers ko ka ho na be part of the family na education ya yenya no han da obinya enye say obeba interview ansa na wonya o follow na wa obinya YouTube here Hajia Police na subscribe to the channel no na take a bell notifications and be I'll drop bibi wo na na wonya on all the digital platforms no bo Hajia Police na nya na nyum ni nyina yedum besia bye bye.